Днепр долгунарын Торур сахалла тулауга бырдаттанар ардағы бол жатуала тулауга бырдаттанар ардағы бол жатуала туаран немес акпапатын Güden kan teber Östək yere Kuappatinden Her derkimen girer Ahta östək pulemata Elükkini tula Onlar silan yemte Saha toygun duala Onlar silan yemte Saha toygun duala Dnepr-арға әңәрігер Саха сирін болан Илбістіқтік сәрілер Саха тойгун Үті күнінен күнді нәхілекпіт олақтақтары күнді бігі оғылыр бұд. Бүгін бігеға бәжімеға бір дерің солталақ күн болла. Ол күрдік бігі бір дойдулақпыт Советский Союз героя Федор Кузьмич Попов сүз сылын көрсе улус путугар бір улахан патриотической проект үләтін салқы ғылжар. Ол күрдік герой сұлығын, онна альбом рапыры бүгін бігеға ағаллылар мәрдәқси орта сколада. Онын білеген тылы берекпен бағарабын оскола директорыгар Лариса Дмитриевнаға. Үтө көннән бәҗеме үтө маны майгылах, олоқтоқтора, коллегалар, онны келер кәнчәре чаттар бит, бейік әскерлер бит үйеренәтчілер. Бүгін яқа олыстен долгуян тұрамыд бейге улуска білдерілді бит Федор Кузьмич Попов, сақаларттан бастығы Советский Союз героин Зулус знагын, он альбом рапортын бүгін яқа тұттары кәлді бит. Ол күрдік 90 маңнайғы күніттен бейге Майаттан сағалан, майы үйерағыры дәрілтелеріттен сағалан, бүгін бейхен бейрес үйерақ дәрілтетігер, онна сүйбі түрдіс нәхілекі бейге келен тұрабыд. Бұл жәрчетінен әтияқпын бағарабын бейхеқа мәлжақсы осколатығар, нәхілегер, әмие кенеқа аналлақ арас тәрәхілер болулар. Ол күрдік Федор Кузьмич Попов, Төрәбік күнігер, ақсыне, ағыз күнігер бейге торжественный линейтенан сағалау құтсылбытын. Онны кені Аймаға, Захарова Наташа, 11 класс білген өренәчіде олыс сәргәқсік кәпсән бейге олыстен өрдібет, оғылыр білгілері қаңады. Ол чәрчетінен 50 Федор Кузьмич Поповкан Аллах поэматын маңнығы кластан 11 классқа дері 100 бірігін бары поэма ақпыттара Онтукайбыт бейге YouTube каналынан мәлдәқсі осколатын инстаграмыгар керен көріоқпытын бістеқпытын сөп. Маны тағанан класс частара, анаммыттара, смотр конкурс, смотр песни строя әме Федор Кузьмич Поповка анаммыта. Билердікі күрдік сылын айы мәе қаңлыққа ұйдылар. Спорт онына культура эстафетатыгар бейге оғылыр бұд 11 класстар. Бары Федор Кузьмич Поповка аналлах выставка турораннар бейге әрәтбет кен тұттар үйренәтчібен Лидана Баярова үс үлеті орғыйдара лауреат болбыттара бейгіне олыстен үйердебіді. Онна маны таханан Поисковай үлелер ұтылы бұттара манна ме сөз бұрыған оғы барыда қабыллан үлелерінер бейге түмел бітігер Федор Кузьмич Поповка бейге кен тұттар кейбітігер аналлах альбом рапорты түмел бітігер тұттар бұлбын. Маны таханан герой сұлыға ден бейге қолбағық, методическая қолбағық үлеләмет бәбе бітігер оғылыр бұтығыр
ситихилах болуннар ден арас мероприятиялары поппыт. Ол курду бу бежемелерге келеммит, коробут, сыймак, төктүр, мелжасоголары келендер кабылы камыска ойняннар белемнембит, билибитин каңа поппыт. Один день туризм зале ден коробукка барамыз, туризмге веремит. Один день в армии ден бадара кадетская школадыгар баранеме элбеккай веренен келбеппит. Онон биги итчаттар бутугар, оголор бутугар элбеги эппекке Федор Кузьмич Попов бу эдерген олоғын толу бурбут биги билинге эле холоко олорбутун иһинден ихиякаме бүерек күскүтүгер күз сеньягатыгер сенья эбиллинен онон инникитин даганы эхиге беягы тойтукутугар беринилек ситихилек болар гытыгар багарабыт. Онда не ден турамын бу бүгүнгү өрүлек быһыга майгыга сулус знагы туктарыфын багарабын аскола лидеригар Ивана Захаровага. Антон билген тылы берекпитин багарабыт, бехин эхелекпит ветераннарын советин председателигар Маргарита Константиновна Кривошапкинага. Бүгүн бехигин эхелекке Герой Попов сулуха аяннан келле. Бу кабары оголору вернәчилери, эдер итчаттары, ветераннары Герой Попов сүз сахатоларынан этитик истеңник әгәрдәлибит. Бихиги геройдах болан бит кен туттабыт. Кени кас бирди геройду быһыта. Бихиги оголор бутугар, вернәчилер битигер, эдер итчаттар битигер, патриотизмга йитер. Колобур болар. Кени Федор Кузьмич Попов геройду быһыны оңорон ылбыт сулуха үелерге элбәдибетин күлүмүрдүү сыргы турдун. Бити ихтибит yoğlar. Bu mercakser toskolatan hal bak ulani piti Герой Попов сагаранан биги оскола бутигереме эти чөй багае Герой Попов совхоз 5 нехелеге чөй бай проект бутити. Наха чөй дикүләләтә диһаныбын булырын. Булырын ите директордар оны завуштар мустан чөй бай проект үләләтте. Битте. Астына бутагай ондан биги булдаганда ме ите курдук линейкалары, класс частарын ыттыбыт онна Герой Поповка аналлах булырын курго калаячылара. Оголор, онна учурталдар болан музыкальный инсценировка турор бупут, ме бастыгы холону битти. Онна ме YouTube каналына сырдап бупут. Онна биги Герой Попов аймактары биги хамия баалар, ол курдук кинелер эме бу сыймакка баран видео роликка угулуннулар. Онна биги самый улахан проект бут. Аңлар мына кете. Бу Герой Кубага ден проект үлелете хаджабыт. Бу проекты булдагына Петр Васильевич Андросов халаячылар, Эржан Түмсүйте агалар, онна биге олаттар бытыгаран Аллах, сылы быха бу бир сыл устата ыдылар көрәктеги, онон бу кубагы самай үз команданан кайдыс биттара, оны тоқ бар спорка, билиге, арахана интеллектуальный ойнуларга, военный ойнуларга бардыгар кыттаннар, наха чүгей көрәктеги бола турар, оны бу Герой Попов күсүз саһын белетир көмүтүгөр бу кубак хамай кыйла командага туттырылыктар. Сер, анан аха. Онан билим буланы мен агарды тылы беректен багарымын Иван Николаевич Плюкка, кене 90 военно-патриотический клуб халаячыда. Так, дорогой барагытын шүбидде келенен Герой Федор Кузьмич Попов сүз саһын толары сылына атылыбын. Онна табыгы бешеме осколатын вернәчләре мен осколага 90 военно-патриотический клуб халаштабын. Тулнае ки Снежный Бастиан көрәктегелге табыт. Арас чугастыгы осколалар мен нукс тахамнак военно-патриотический көрәктегелге гендактарына баран кеттабыт. Местелеһен дә бар. То оны күрдүк оннан йөрәктәреме халават ол военный җаннары бара вакыт. O kurduktan oğlar doktorun görüştüğü zaman diyorsun. Kaçık takhanı. Dep onan oğlar bu
герой бут сулаха келледи, альбому келледи. Онон бу 14 чыгыларлы бихеха турар бежимега ого садыгар, онна осколабыт оголоругар бараларыгар көрдөрүүгө, онна бу альбомга бихеге ме оскола барта тихени хердибет татуу хулалабыт. Бу бихеге ме онна үлебитин түмәммит идинне тихехтәхпет. Онон Федор Кузьмич Попов сүйіс саханан өсі төгіл баргыдын ағардалибітті. Әме бір бұл хамай кем туттар герой бұд болар. Онон бары үйәрәқпетігер өсі кахаллы қайын. Дойды бұд сайдарын тұхығар өсі күйіске чиісті бары кахаллы қайын. Оны бары бір сомаға болу қайын.